Nongli thani wo hai ni hai I news team ne ngai toi phai pikha belai chai tok mani bisingte 48 Karamchhara ST বিধানসভা achokthaini ngai tipramotha bataikha Karamchhara wo pol dangsu tipramotha ni ngai pol dangsu 48 Karamchhara ST achokthaio tei BJP ni ngai brojolal Tripura bataikha Karamchhara wo BJP ni ngai tei CPIM Congress ni ngai Diba Chandra Rangkhol Congress ni ngai Diba Chandra Rangkhol 48 Karamchhara বিধানসভা ST achokthaio teibo adarso tongo khorok nei independent ni basajak বিধানসভা ST achokthaio total voter tongo 43,754 chala voter tongo 22,088 bri voter tongo 21,665 48 Karamchhara Exitpoll no update roi tongo ST voter tongo 70% 30,627 voter ST voter Karamchhara ST achokthaio Exitpoll correct ni aphano exact ni aphano kisamisa pheri mano honai khama khayo phiaba total casting 38,472 sela vote rakha 19,058 buri vote rakha 19,414 bebagai vote rakha 48 Karamchhara ST achokthaio nrogno sentabo phono goi tongo Exitpoll Chawmanu kotorni engai Exact sang roi maya phano kebang pheri aphano kisasuk pheri mano Karamchhara ni sengta boknrok no phono goi tongo Exitpoll kisa masa pheri phano mano honei nrokni thani haini hai masa thiwo 2018 no sengmui tokhaika hingkhe Diba Chandra Rangkhol BJP ni ngai bacha
Piaba 2018 no samon no mito kaikanke BJP mankha 18,280 52.32% vote nawe samono kaplai ingwa Sambulal Chakma te 2018 CPIM ni mankha 14,535 41.58 vote mano 2018 ni record no sengkisa mito kaikanke CPIM ni enggei Rita Bokti Pramothani enggei Hongso Kumar ti Pramani mano 40% ti Pramothani enggei manai mano Hongso Kumar Tripura 50 samono Bidansabha asok thaibo 15,500 vote mannai report ni mote je sakhe phano 15,500 vote mannai iNews team nengli belai tokmani bisingte report koplokhati pramotha 49 samono Bidansabha ST asok thaibo je sakhe phano 40% kisa phano 15,500 vote mannai henei report mankhate BJP IPF ni Sambulal Chakma mannai 24% belai kom engjak thangnai Bidansabha ni saitabok belai kom 9,300 gana gini wono tongnai 24% Bidansabha samononi enggei Sambulal Chakma BJP ni enggei 9,300 ni kisi sabang gogui phanomano kisa kogui phanomano 9,300 ni BJP ni vote nei sini thanibo report eba sokpaikha bisingtei tei Jibon Mohan Tripura CPIM Congress ni enggei 31% vote mannai 31% vote mannai Jibon Mohan Tripura bebagai 12,000 ni sai kisa bangkogui mano Sini Exitpoll lo phaibisok paika samono 49 Bidansabha achokthani CPIM Congress ni enggei Jibon Mohan Tripura 31% 12,000 ni sai kisa vote manai mano tei others khoroktham tongmani wo 4.7% khaiwei bebagai 1,800 eba 1,800 ni gana gini wo borok bo vote manai candidate independent ni enggei candidate batainai rok bo hano hnoi sai manjakha chini report ni enggei